Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Carlito, lakay, naluto ka din ti manaw. Saan pa, Nora, bakay? Ay, baga anak to nung naluto ata, padigwak man dagiti karo ba tayo, lakay? Ay, nawaw, saan ay? Nakababain, may. Na, anya ko bakit, ipagbaid ang lakay. Dua talaang may, saan tama ibus day ta? Narigat ang bakay. Kasano ang narigat may? Ang mga nuuyawan dalaang tiitin mo. Nang runa na dyan, Mirna. Saan mo siguro, lakay? Tunukuan da tao to uyawan da. Damot tun kadakwada, alakay. Tinapatay kat nasaya at ta kadakwada. No di da mapresyar, pariku damot tun Wan matkat di Nay, ti paborito mo na malukong tinror mo, Nora, bakay? Wen ata isuti presentable nga usar talakay. Isuti pangikarga ak iti tinola. Nga itid ko kadamir na. Kasanaw, no, saan nga agsublay? Sapay aglanglang nga adahan na ita, malukaw. Daytoy nga raw ti kamayatan iti malukong talakay. Sa may sa inugasak mo't anaimbag. Anyat amom ngay. Amang ano para ka ni Mirna kat narugit na ita. Amom mat, anauyaw na dya tao. Kastalaang ti kanayon mo nga ipagpagalakay. Anya nga tanong saan kalatan amang tad kanakwada, bakit? Lakay, nagsaritaan tanti maipapan iti dayta abanag. Saan ka, day? Mirna! Mirna! Adda ka ka, day? Mabit lang, umayoy. Nay, si kamat kayam na nanora. Mawatom dayto na imbaglaang nga damaramanan nyo mo, gudaw. Ay nawaw, native amanok ko naman. Wine, luto ni tatam akarlito. Naimas dayta. Ay kat agyaman kami ana na. Wine, ay, sayon to isubli ti malukong intun ko Agyaman ak manan nana ha. Makaraman manan da tao iti native amanok. Ay, wine, awan anyaman na, gudaw. Manok ko naman. Wine, luto ni Tatam Carlito day tapaseng. Inikak mo laang ang dagudo itay. Apaw, sigurado na imas da ito, inana. Basta ni Tatam de agluto, naimas siya talaga. Ay, nana, mabit lang Tayalis ko biit ti malukong. Samon to ni sublay basang ka. Adamot lang ti kargak nana. Ay nawaw. San mo ta kasapulan na kastag, basan ka. San na masapula sukatam, tintig ka. Tapno, maramanan nyo mo't atin lutok, nana. Sukatak iti pansit, nana. Saan ka di paborito ni Tata Carlito ti pansit, nana? Yun basang. Paborito ni Tatam ti pansit. Sige, mantudak nga ron. Sigurado maragsakan day chay. Lakay, atakaw. Ay, ina. Ay nawaw, nangalamit ti pansit bakit? Intud man ni paseng, lakay. Ay nawaw,
Paborito na ita. Ay, malalala, umay ka. At tugaw ka, taraman naman tiluto, tinasingput akaruba talakay. Ay, ano pa'y tinateng na? Saan laang apan si tiintod na lakay? Adamo laang Shanghai. Ay, nakababayin samot ba kayo? Abang ano panunutan na pinasukatam tinted at tinula. Ay nawaw, saan mo akas taan lakay? Kahit daamir na, anya mati ko nada, idinted mo ti para kanakwada. Awan ni Mirna, nilaang gudaw ti ada ijay. Barang ano magustuhan dati impadiguta lakay. Ay nawaw, nangalaam ititinula ang manok, kudula kay. Intad ni Nana Nora ba kayo? Ay, iso, matlagayam Mangan kakit din. Na mas matpiman tinted at tinula. So ti sinda kita. Ba't yan ka lang itiramanam? Saanan? Sa anak nga interesado iti day ta tinola. Na, Makapadismayamat. anya nga ti makapadismaya ba kayo? Makapadismaya ti malukong anang ikargaan da. Ay nawaw, nagsaw ka. Kasla awan malukong takas ta. Daan launa yan. Ida pa'y lain lako iti junk shop. Daan ngag paiso, hanggang naimas mat kinaikarga. Ay saanan? Ipakan ko laangan iti aso tayo. Sa anak amang mangan iti makan anay karga iti daan gan narugit ang malukong. Narugit mat asasawam dita. Gapot daan ti malukong danananora. Panunutom matan ang narugit. Ay nawaw. Ay nawaw. Ayan ngayon ti tinula ang manok. Meron na bakit? Awanan Awanan. Awanan. Inpakan ko ni ti aso. Ayo na ikan bakit? Isungarod asaan ko ngayon pa kaniti aso ta mabalin pa'y amasida day dyan. Ay sumardeng ka man si Kagudo. Di mo ibirbirok ti pagsakitan ti tiyan mo. Pagsakitan ti tiyan mo't alaw-lawatan mo dita. Diyak kaya't amang mangan ka itinarugit, Saan ang narugit day dyan? Day ta kapanunutam at tinarugit. Ay Bakit? di mo ipilit ta kayat mo. Kano agsakit ka? Asinaw ti kaase. Siyak tumot lang. Adaman sa ludsudat kan ka pasing. Anya day tamanang? Pinadigwan na kakadima. Ti karo ba tayo? Danananora kan tata Carlito ka di, tiket mo asawan manang? Wan. Ay, wen manang. Ada inyog ni Nananora at tinola itay. Nagimas si ka. Di mo nakita. Ti malukong anang ikargaan da iti inted da. Nakitak manang. Awan mo't nakitak aparikot dita? Daan dyan ang ikargaan da iti inted da kada kami. Itsura na pailaan da dyan ang malukong kat madlaw adaanan. Ang mga no agsakitak pa'y no ka nagtilinaon na. Ala, nalabos kamot nga agsasaumanang. No siya klaang ti saludsudem. San mo ta si makiti tiyan ko? Idikinan ko tinto ni Nananora. Nagimas tupay. Native ko naman. Uwan tanay ruam siguro ti tiyan mo. No siyak, talaga asinsitibo ti tiyan ko, paseng. Anya? Ayan nga iti malukong danananora. Meron na bakit? Ay awanan, inbasura kon. Saan ka din nga imbagakin ka amay subli da dyan malukong? Apay pailaan nga isublay kat daanan. An-anwan da pailaan nga itikas dyan malukong, narugitan. Ay, irwar mo na dyan malukong. Saan na sakti ibabayin mo? No kayat mo, mapan mo kitaan iti basuraan dagiti plastik di tarwar. Anya klase ti kapanunutan ti adakin ka na. Ay, awan bibiyang ko iti day taamal lukong gudo. No awan bibiyang mo, sana masapol ng ibasuram. Anya ti mo tayo. Ang mga no day jay na malukong, ti kamamayatan ang malukong na nananura. Iso nga, iso tinangi kargaan da, ti tinulang intad da. Mapan mulat tan alaan iti basuraan. Awanan ti adupay asao. Saan man na siya ti rengrengan? Na, takinargahampay laang ti sinigang abangos ti malukong danana Nora, gudo? Un atap no maramanan damat ti lutok. Ay, nawaw. Ay, diyak manamukin ka, bakit? Kaslarugit mo ti panangkita mi ti karuba tayo nagsasao ka. Panadalusak ata ugudo.
Kahit kumusta ti kaunggam, nadalos ka di matlaan, saan tayo nagpapada iti estado iti biyag bakit? Nalabit nga awan pa'y kwartada nga igatang da iti baro. Kas kanayon ko nga ibaga. Sa anak amang mangan itinarugit, period. No talaga matlaan, igatangam ida iti baro amalukong. Sana na ita agoy uyaw ti paglaingam. Umayak man, Tata Carlito. Ay, si Kabot daw yan ko daw. Naimpagkal daw mo. Imayak ta kahit kung isublit ti malukong yo, Tata. Ay nawaw. Ni, adamot kargana. Uwan, Tata. Sinigang abangos. Ay nawaw. Nakababain ba't kan kago daw. Tapno maramanan nyo matilutok, Tata. Ay yaman kami unay ago daw. Awanan yaman na, Tata. Sige. Inton maminsan manan. Ay dawaw. Sa dino tinangala iti sinigang abangos lakay. Intay, ti karuba bakit? Ni Mirna. Sana ni Mirna, nilakay na. Ha? Naimbag ko na matakas dyan ni ko daw. Uray no mamirmiraot lang. Dalat na respeto na kada tao kung saan pa'y anauyaw. Ay, no may papankin ko daw, awang mo piman ti makungkunak lakay. Nasaya at atao ni ko daw. No, kasano mo ti kinasayaat na. Ay, iso mo ti kinauyaw ni bako na. Ano tinadamag kong is-istoryaam kano iti tersena? Tingay may papaniti malukong danananura kan Tata Carlito. Ay nawa. Anya ko matipagsakitan tinakam da, kat pudno matibagbaga. Nakababa ti kastangar aramidam, bakit? Tinakababain, jay daan amalukong danananora. Nakarugrugit pa'y siga. Panagkunam ka ni kat mangmangan danananuray tinarugit. Ay saan arumbang asaludsudam ti kakasta abanag. Gaputa amok nga amom na anya ti sungbat ti saludsud ko. Ay na yun, ti kasta kapanunutam, bakit? Siyak pa yan nga asawam, ti makarik na itibain. Apay akasta tila nga managaway, nora bakit? Ha? Diyak magustuhan tinangagkaw lakay. Anya tinangag mo aya. Tida na malukong ta. Dayta titapik da, dayta tersina. Anya? Bay, isutis istoryaan ni Mirna akaruba tayo. Di mo lang talikas-kasaw, bakit? Among lakay, nasakita na kitikas jay nga imbagana. Sa pa'y pinilik mo't piman, ti kamamayatan na malukong talakay. Taiso tinangikargaak iti tinola nga inted ko kadakwada iday. Anya ti kulada aya? Nagasam, narugit ka naw lakay. Di mo lang talikas-kasaw, ti mangmangag mo, bakit? Daan day jay, ngam sana narugate. Nakita no kasanom nga inugasan na dya malukaw sakbaya kinargaam. Talaga may, ha! Intod sumaranaw, santa namang tid kadakwada lakay. Husto ka, sa narumbang nga maikan iti anyaman ti kasken Mirna ang nakauyo-uyaw wa tao. Sana nasaya ti kas jay ang mapanmus istoryaan, manang. Ay nawaw. Complete wumat kap dumaawatan ka adagos, paseng. Nadamag ko ang mapan mo kano istoryaan ti malukong dananan Nora kung Tata Carlito. Dayjay ka day? Wen, imbis nga agyaman ka, tamalagip da ka padigwan. No narugit matlaang, ay uray saanan, paseng. Ala, anya aklas ti kapanunutan ti adakin kan manang. Ti maipapan iti kakasta abanag, ket saanen ang masapol nga ingkais istoryaan iti intero a barangay manang. Ay di ka man agsawa kasta, paseng. Wen, daan nga agpaiso ti malukong danana Nora. Ang saan kumamot at ti kinadaan ti usarda ti kitaem manang. Ti kumamot kinaimbag ti kaungganda ti kitaem.
Nangalaam ka deg iti adu a prutas lakay. Impaw ti kabagyak bakay. Ay, nagadaon lakay. Kitama, ang mga no, mangiwaras ka man, ang kadagiti karlo ba? Awa mo dakis na no ibingayan tayo dalakay. Una, ang mga no anya man ti bagada, nang runay ti dadya amirna. Nalipatam ka din, ti daan na malukaw, anapan na inmarmaritais. Sino nga minayatin ang ibaga nga ikakpay da dya babae? Sadain lakay. Maudi da jayan. Nasaya at mait no kasta. Narigat tayo. Ang mga no anya man, ti may baga na dya tao. Agyaman na kiti prutas nga intedyo, nana. Awan na yaman na paseng basan. Mangtudak tumot ka da kayo itinating no makaapitak, nana. Ay, sanak mo't mang namnama iti kasukat ti prutas nga inted kaw basang kaw. Amok day tanana. Pagayatak mo ti mang subalit iti kinahimbagyo kanya. Ay, naimbag ka pa'y basang. Maapresyar mo dagiti simple abambanag. Una nana, sana kakas ka dagiti dadduma dita, a judgmental. Isuda lang nga rudan ti maikan, isuda pa itinagado ti sauda. Anya nga tadya iwarwaras ni Nana Nora kadagiti kaaruba lakay. Naglalao ka prutas bakit? Ay nawaw. Apay ngay alabas-labasan da talaangan. Apay, nasakit tinakam mo alabas-labasan da kalangan ita. Nadamag da siguro, tinapan mo inis istorya. Iso saan da namang ta diti grasya diti balay. Naupay siguro ni Nana Nora kanya. Ura sino mo't pima na. Anya ngay nga ti maaramidak no nasakit tinakam na kanya. Intun maminsan, kontrolam nga min tingiwat mo bakit? Sapay si kadya tao nga awan preno tingiwat na. Padasag tuman ti mapan iti ayanda inton madamdama. Anya taramida mi jay. Mapanak dumawat iti pamakawanda Nana Nora lakay. Siyak tinagkamali. Kasta agpakumbaba ka, tauray anyat araramidem, nalawag asikati kamali. Ay, nawaw! Saan kumaati na in materialan abanag ti kitaan tayo, no di kat ti kinaimbag ti kaunggan ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, si kamot ti masalaw ko dito'y danan, George. Ruela? Wen, siyak da ito'y. Ay nawaw, nagkinis mo't tantikodil mo ita. Kastamot lang, di ko nadagiti kalugaran tayo. Ay, manayunan to, ti karibal ko ng kastalaan. Siga ngay, pagtrab-trabaho amita. Iti sigod lata Sumatlagaya ma-dry skin kalatang aking gaita. Anya? Di mo ko masakitan itiin balikas ko ken ka, George, ha? Tapos numat, dry ti kudil mo. Naskan ngamin nga agaramat ka mo din iti lotion. Whitening and moisturizing lotion. Kasto nga tati lotion,
Anak na kamata ni Rowela itay. George! Sa dino to yan, Mau? Sapsapulan nak ni tatang. Isublik pa lang tilusyon ni nanang. Ang mga namakadlaw. Ay, nawaw! Dito ilagay ang silid mi kaninanang. Mafyayan, Mau, George! Adalang birbiro kag tatang. Anya na jay? Di yun saludsudan no anya. Oh, anda ka di pa aramid yaw. Sika pa lang man tiyag balseg. Nabanugak nga men. Mabidla nga ro tatang, tagpulis ha. Kumayak man gumatang, manang Tina. Anyat yung may mong gatangan, George ading ko. Dualata sardinas manang. Day talaang. Uwan manang. Ay, nawaw. Umasinig ka man kanyak, George. Ne, ape ka di manang Tina. Adaman madlaw ko ka. Anya na itamad madlaw mo. San matan adray ti kudin mo? Ay, siyempre manang. Tapno sana dilawan ni Rowela no agsabat kami manan ni Tadalan. Ay na, talaga nga inspired ka, ading ko. Ay, uwan mo tama nang. Nakababay na, no, ibagat ti crush mo, dry skin ka. Naibagal daw mo, Rowela. Oh, kasama kin ka, George. Sa di na tinagapwam. Di ta tersena ni Manang Tina. Si Kangay, sa dino ti papanam. Eh, di mo't laang ayan ni Manang Tina. Adalamapan ko gatangan. Eh, kwa, Apay ka di, George. awan ka di ti madlaw mo. Madlaw. Kas kumaitian niya. Ando ti inosar ko alusyon. Di na pala madlaw mo. Ay, George! Napaulay magkamaten. Kwa, awan gaya. Sige, agpatuloy ako ng Rowela. Agan-anat ka, ha? Oh, at to'y titinapay kan kapyagat gatangam, Ruela. Ala, Manang Tina. Payakas na ti panagisisang mo kanya. Sayang. Saan kayo ang nagsabat ka ni George? Imay kat dito'y tersenak itay, Ruela, ading ko. Ay, kasta ka di. Ay, nasalaw ko nga ro di tadalan itay, Manang. Anya nga'y tim ako na magkankuha na ading ko. Ha? Ala, saan ka maawatan, Manang? Awan ka di tinadlaw mo? Kas kumaitian niya, Manang. Ay, nawaw. Di mo nakita ti kudil na ading ko? Saanan at dry skin. Ay, unyag paiso. Nag-lotion ka no. Tapno saan mo nga ibaga at dry skin. Crush na ka kanungamin. Ni Manang Tina met. Uray manupay a lotion ti usaran na. San lata nga iso ti type ko, Manang Tina? Anya? Luciaw! Umay ka man! Naunot man ang tulong sitang bakay. Sika ka day tinangkes sa iti lotion ko, ah? Ay, nawaw. Saan mo ka? Pagan ano kumangay na sa alusyon? Apay nga ron nagbasit lang ang ti kargana. Kaano lang ang ginatang ko? Sapay nakangin-ngin na daytoy alusyon ta imported kat nga raw. Ay, tsaka mau. Saan ko pinagan? Ano na sa alusyon mo kung nakmanay? Kaya't mo asawan. Adda al-alya dito'y balay, ah? Ni George nga anak ta ti pagsaludsudam bakay. Pagan ano kumama ni George Tilution nga'y? Apay, di mo makita. Saan na dry skin ti anak ta? Nalabit alusyon mo, ti inususar na. Adda ka di pala akom alusyon, Tina. Ay, naibusan na sitang. Kaano manan asumang patistak mo nga'y? Ay, inton umay asabado, nana. Mangireserbakan to man iti para kanya. Kalat mat ana ibus ti lotion a ginatangkukan ka. Ah? Kasano, kat from head to toe samat ti panagusar ni George, nana. Anya, nakitak nga rin ti kudil na idi na minsan nga imay dito'y tersena. Kat, ay na wow, nagkinis mata, nana.
Anya? Nasken anayunan nyo ti order yun, nana. Sa bali mat gayam ama inspire ni George. Ado lotion ti maibos na. Kisayak manan ti lotion ni nanang. Ah, effective ba't gayam na ti lotion na? Maagasan na ti dry skin ka. Kulagon kay. Ha? Tatang? Sika nagpaysa o ti mangus-usar iti lotion ni nanang mau. Amom ka day, kasta unay ti unget na kanyak itay. Hmm? Nakiusarak lang mat, tatang. Di mo nga min sobraan ti usarim tapno sana maibo sa dagaos. Mabitlaan. Itaman pa yan nalagip mo ti aglotion. Nasken nga adu ti usarik, tatang. Tapno magustuhan nak ni Ruela akraskaw. Ya. Nupod no nga ayatin na kanti may sa tao. Uray anya pa silangam, maaksiptar na ka. Kasta ti pudnaw, panangipatag anak kao. Amok at ti dry skin ko ti makagapo. No apay asa anak apagan anong, tatang. Amangan mat, no talaga asa nakaskan ka ti type na anak kao. Ay unay kan, George anak kaw. Sika magayam ti makius-usar iti lotion kaw. Una na. Saan ko may libak? Makiusarak no kas nga awan kayo. Oray ti garden di papanak, aglusyon aklata. Ay nawaw. Mayat mat gayam talusin nyo, nanang. Effective a solusyon ti dry skin. Intun mamensan, agpakada ka pay. Uy, nanang. Di mo pa'y makinontrol tinusar mo a lotion. Ibagayan no sa dino tinanggatangan nyo iti day ta alusyon. Ta agurdirak man mat iti usarak, nanang. Ni manang mo atina, nagpareservak iti maysa itay. Ninayunan nyo kuman atap no makiusarak mo. Anya ba't ti napampanuno mo? Itaman pa'y analagip mo ti aglotion. Wala, tapno mainlove mo't kanyak ti crush ko, nanang. Nakababay na't akan ni Ruela. Tingamin dry skin ko ti madmadlaw na. Anya? Ato iti usaram, George anak kaw. Malungay ti bayad da iti alusyon, nanang. Uray saan mo nabayadan? Okay lang kanyak anak kaw. Sapay kunayo nga important. Eh, si kanto latan ti agbayad, inton agorder tamanain. Sigurado kayo, nanang? Wan, okay lang kanyak anak kaw. Ikargam iti silid mo, tapno saan mo napakibibiangan ti lotion ko, iti silid may kanditatang mo. Ay, nawaw. Pagyaman ako na, nanang. Ay, awan na nyaman na anak ko. Basta parakin ka. Sa dinaw ti papanam, George. Itayan da Ruela, tatang. Agdato na kun kenkwana. Anya ti kunam. Agdato na kun ken ni Ruela, tatang. Siyempre, naturid akong ta saan ako na dry skin. Sigurado bumilib na jay no makita na tinagbaliwak. No puno ngay ayatin na ka. Saan ko mga isyaw no dry skin ka? Basta, kahit kumita bumilib ni Ruela kanyak. Ma'am, ni nanang mo iday. Oily fish man na jay, nagdadato na kinkwana. I am okay lang kanyak, ta ay ayatikit nga raon. Anya te ko ng lotion? Kwa bakit? Kamali siguro man ang tinagawa kami timbagak bakit? O, sa dino ti papanam George. Apay akas na ti kawis mo. Ang dala ko mapumadaman ng tina. Ananom ti pumada ading ko. Usarik atap no presentable a kamapan itayan da Ruela. No kasta, agdaton kan kwa na. Uwan manang. Kurso nada na kangatamot lang. Nakuna na ngamin kanya, asaan akas ken ka ti type na. Kayat ko ti makasigurado manang. Saan tayo maamuan Diyos to no saan kong ipadas ti agaram kenkwana. Sa bagay, mabit lang nga rod. Taalaag ti pumada agat gatangam.
Kita nyo man no, bagay kumot lang tikawas ko, tatang. Ay, bagay bulat ka, anak ka. Panagkunayo, tatang. Palubusan nakngatan ni Rowela, ngagdaton kin ko, ana. Paikit din na saan? Ang gwapo ka, may saan ka na dry skin? Nasayat mo't nga rin kas tatang. Ala, aglubatak nga rin din. Ti regalaw para ka ni Rowela, di mo liplipatan. Buwan tatang, addan iti motor ko. Mala, agan andad ka nga raw na nakaw. Lalay nga, kagpapansin, tapno makaasawa ka mo tayo. Uy, George, ano tiraramidam dito balay? Sabong para kin ka, Rowela. Ay, no, wow. Anano kumaday ta sabong? Kaya't ko kumatag daton, no, okay lang kin ka. Anya? Mabalin ka, day. Lading ite. Ngam sana mabalin, George. Paya saan? Saan ako ng dry skin, oh. Kitam ti kudil ko, Ako ang ngamin, George. Ano, ada ka din imo na? Kinapudno na. Inaklon ko ni Pipito at Tagalaod. Anya? Iso pasensya kan, George. Ngam, iso ngamin ti type ko. Sana si ka. Namumlaing, Rowela. Gimatangak pa iti imported na lotion. Tapno saan ka na ma-turn off no makitkitam ti dry skin ko. George, saan na siya ti babae aparakin ka? Iso pasensya kan? Kasta ti imbaga na ken ka, anak ka. Una nan. Saan ka no asak ti type na? Ay nawaw. Nagkasangal ti kasta, George, anak ka. Kunaklakit din no ti dry skin ko lang ti makagapo. No apaya saan nakapagan ano. Tagayam, adan sabali nga pitpitik ti puso na. Ang sana balay. Maamamom tao ti babae, anay tuding aparakan ka, anak ka. Nakaibusa ko ulit ti manualuson na nam. Uray mano alusyon ti ibusan. No saan asikati kayat ni Ruela, awan maaramida, anak ka. Kasarita man ti anak mo, lusyo lakay. Saan ba't nga rin na sumungbat mo day bagbaka? Ay nawaw, ay wama. Ang mga no kaya't napaytag may sa no makapagpanunot ang naimbag. Agbagtitukit din no baybay ang taakas talakay. Overacting ka man ako na kung bakay. Ay advance lang ti panagpampanunot ko. Anya kalakit din aya. Kasla saan ka akonsay ni Janak Mau. Amom nga raw. Ala, tapno awanan si may bagam. Kasaritak tao inton madamdama. Apay ang madamdama pay laan, numabalin mo nga itan. Malahawan ay, mapana ka. Di kan ako nga. Manualuson tinibus ko, tatang. Tapno lang masolusyonan ti dry skin ko. Ay, saan siguro, ani Ruela ti babae, anay tuding para kin ka anak ka. Kunak no ti dry skin ko ti magagapo. No apay sa anak apampansinan ni day. Kasla ko na, nupod no nga ayatin na katimay sa tao, sana parikaw na ita dry skin. Nudumaray ka. Kasano akpayan, tatang? Ano pa iti babae nita anak ka? Ano ang narigat limang sapol iti babae akas ka ni Ruela. Awan maramidan tayo, no sa balit ti kayat na. Saan mo na mabalay, napilitin tayo di tao. Tatang? Kasayatan nga ramidan. Akseptaram anakaw. Akseptaram asipupusaw. Asaan asikati kayat ni Ruela. Iti kasta. Makamove on kamutain. Tatang? Adan to. Saan pa'y nga itagam sigurado akong adan to. George, anak ka. Ay, nawaw! No saan da ka akayat, aklunam.
Gapu tati ayat kat saan a mapilpilit. No di kat agtaod daytoy iti pudpudno a kaunggan ti puso ti maysa a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag nga oras mo, Romel Baraw. Oh, na kayo mag-aam na Elvira. Anya tingkatangan niya. Ay adu Baraw. Ikanak iti keso, ibab, mantika, ketchup, kanda dumapay. Adto iti listaan. Inlistak amin ditan. Makaamukan amang kita. Wan. Oh, sige, nana. Mabit lang nga rin tigasaganak lagi tinakalista. Sige laeng, Baraw. Okay, wait a minute. Nalinis ka di akan ng dagita, Auntie Elvira? Ay, di kayat ko asawan. Dagiti ginatang tayo ka ni Mang Romel. Katuan, abay kumangay asaan. Kuno isumot ti aramatak nga aglutluto iti karinderya. Awan pa'y mo't nagreklamo ang nagsakit ti tiyan na. Kun may sa, talaga adito iti pakagatangan ka dagiti nalalaka a grocery. Oh, ato yung dagiti ka sa pulam, Nana Elvira. Ay, agyaman akbarok. Ay, gayam, kaano nga iti expiration dagita. Ti keso kan iba. Idi pa'y napanalawas ang nag-expire. Timot tomato sauce, kan dagiti dagdumapay. Kaya-expire na lang. Mabalin pa amin dagita, Nana. Mabalin pa'y nga ron dagitaw. Wala na, 100%. Apay nga awan label na, dagiti lakom, Mang Romel. Ano, at the level na, kahit maamuanan dagiti ko, gata nga expire ti gatangan da. Tuy lata ti iba. Sigurado ka nga ibab day tayo, ah? Awan mo ngamin ingkabil mo apakailasinan. Wala na, sigurado ah. Auntie Elvira, Napay ka day, balasang ka. sigurado kayo kadi, as safe dagiti ginatang tayo ka ni Mang Romel? Kat no puro expired matgaya man dagi chay. Amaom dayan, kung kunadala ang day ta nakakabil nga expiration. Kita to'y kesaw. Mabalin mo lata ka nun, basta saan pa'y anagbuot, kung saan pa'y anaangog. Ang auntie, Dahito mo't iba, mabalin pa'y, basta awan pa'y lati tinakaikargaan na. kasanon no maamuan dagiti gumatgatang kada kayo nga expired gaya man dagiti aramatan niyo auntie. Ay, saan dan to amaamuan? Malaksid no si katimang ibaga. Ah? Ay nadayan, ita a panawaan, masapul tayong dagbalin a praktikal. Ay gumatagak man itila ko mga spaghetti, Mari Elvira. Gandwa dito'y palabaw. Sige, ay babit lang maray. Oh, si Kangay Mat, Froilan Barok, anya ti order mau. Sagmamanoy tayon tila ako mapansit, Nana. 20 pesos laang Barok. Dahita ngay palabaw. Parehas Barok, 20 pesos mo laang. Ay, kadwan ala ko ni Mari Elvira kat 20 pesos ti may nga order. Kas kumaiti spaghetti, pansit, sopas, kanday talugaw. Ah, kasta ka day, Nana Mabel. Wan! Naglakamot tan. Talaga adala kadagiti lakok Barok. Tulong kumutlaangan akadagiti gumatgatang nang rona kada kayo akabaranggaya. Isungaron adito iti kanayon ko apaggatgatagan. Nga ben, sulit ti baybayad ko. Nalakalangarudan, nalinis kan naimas pay. Ay nawaw.
No kasta kat, hagbalinak mo't nga rodon asukem, Nana Elvira. Ay, katuhan abaraw. Anya nga ron tigatangaw. Ikanak man iti dua nga order di ta pansit. Dua nga order matlaang di ta palabaw. Okay. Kan, nayunam matan iti dua nga order iti sopas. Arigla daw, suke. Oops. 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 8. nakaadukan sa manan, Auntie Elvira. Ay, wala balasan ka. Ay, manayunan man ang ti ornong ko iti bangkaw no kastoy laang. Ay, nawaw. Ti sweldom ngay. Alaom ka dain. Ay, saan pa'y, Auntie? Total, libre akmat amin dito'y balayo. Urno nga ti sweldo, taipawit kun to'y dya probinsya. Sige, awan parikot iti dayta. Inayon ko pa'y laang ngarod nga ibang ko inton bigat. Ibagam laang no alaam, tasakto i-withdraw. When, Auntie? Pansit! Lugaw! Supas! Gumatang kayo mga sukay! Malaksit analaka! Nalinays kan na imas pa'y tila kumay! Gumatang kayo! Ato yung tikaluto apansit, Auntie. Naimas da ito, itado tinatang na. Malala, inayon mo ditan balasang ka. Kalubam ana imbag, tapno saan asar kan tingilaw. Ang mga nudida kayat agatangan no da makita da ang ilaw. When, Auntie? Oops. Aday ta, Auntie. Naibalas kon. Tay nga ispagitay, nalutom ka dain. When, Auntie, nakasaangan. Mabiit langan day jay. Nasaya at mat nga rod no kasta. Sigurado ang maibos manen tila ko ta ita, dayahan. Sigurado day ta, Auntie. Tagbantay ka pa ilaang dito'y wain. Tamapanak manen gumatang kadagiti kasapulan tapang rekadaw para iti iluto tamanen inton bigat. Iti ka di manan ayan ni Mang Romel ti paggatangan yo, Auntie. Ay katwan sa dino pa'y kumangay. May mayat ijay tanalakla kadagiti lako na. Nanginaunay numapanak kadagiti grocery. Da kayo ang arod, Auntie. Wun, may mayat ti gumatang itinalakla ka. Tapno daras ta makaurnong balasang ka. When matkit di, Bala, panawan kan di taoy. Mapanakaw, tajakit maladaw iti papanak. Amangan no adun tumanen ti tao iti palingkay. Sige, Auntie. Di kay agdanag. Siya kung ti makaam mo dito'y karinderya. Nay, nasapa kayo itaan na Elvira? Ayun baraw, talaga asinapak. Tamangan kunak no adumanen ti tao inton madamdama. Apag gusto lang mo, iti sasangpo yun, nana. Awang pa'y unay ti tao. Anya tigatangan niyo? Daytoy baraw, inlistak amin nandita. Ha? Mapit lang nga talag amin dagitoy, nana. Sige baraw, katkas iti sigod wan, the lower the price. Ay na wow. Un ka din, nana. No problem. Basta da kayo. Okay nga raw baraw, kat itapay laang, agyaman akon. Awan anyaman na, nana. Adda ka di pala kum merienda, Mari Elvira. Ayun maray, adapay mo, ipapaibos ko laang ang tipansay. Alaang kit di amin nun. Iti kasta, makaina na kami mutan kinidayan. Lukasta, naibusan tila ko yaw. Wun, last day to yan. Iso agulpyo mo, maray. Tapno, hayayay kami mutan. Ay nawaw. Hay, kunamot Agam, talaga abilibak mat itila ko, Mari. Mabili. Nagbiay, tamaib-ibaos. Ay, launay amaray. Talaga akasta, nunalakakan na imas tilakaw. Kasanaw, isupot ko ka di amin ang daytoy taala umang. Wan, Maray. Mabit lang nga ron, maray. Aw, aday ta, naikarga kong iti supaw.
Adtoy ba't tibayad ka, Maray? Agyaman ak maray. Awan anyaman na, Maray. Na, sobra mo ito'y intan na. Ha? Ay, bayamon. Isupay ama inayon iti ornong ko. Gusto ka di ba't lang tinbayad ka, Maray? Ayaw maray, husto. Sige nga ron, Maray. Mapana kaon. Kat agyaman akmanan. Awan anyaman na maray. Sigay, agan andad kay tidalan mo ha. Ag sublikan tumanen inton bigat. Why, Maray? Ay, nawaw. Ay, naipaibus ko lang aro din tilako. At dapay bonus ka. Nagana sa'yo. Di pa'y ka dinaluto tilot-lutom asupas, dayan. Itay pa'y dayta ah. Ay, mabalinan da ito'y anti. Ikaklangan iti ibap. Ala, agawa ang nga raw tanay, naibusan tinaka-display ijerwar. Ante Elvira, mabalin pa nga ta ito'y ibap. Naglatimat ng tilata na. Nan kita akman. Ay itinasayaan. Lukatam takitaam no mabalin pa'y. Usaram ti kan opener. Sige, anti. Mabit lang nga rod. Oh, aday ta. Lalo katakon. Ay mabiit lang taramanak. Mabalin pa'y dayta. Sige, ikabil mon iti supas. Anti, kita ang ti kulay na oh. Kasla gil-yelo mo ton. Saanan apuraw. Talaga mo't akasta. Agyelo ti ibab. Malakit din. Ikabil mong tanay. Agalas gisag. Sigurado nga aduman ng ti tao inton madamdama. Oras nga minang ti panagmimerienda. Nana Elvira! Nana Elvira! Nay, apay nalain. Agdardaras ka mag. Kasla aday tartarayam. Apay, ada ka din napasamak. Ni Froilan, Nana! Aw, apay ni Froilan. Na food poison! Ha? Kati ko nada, ti kano ginatang daalakom ti makagapo, Nana! Ante Elvira! Ante Elvira! Luktan niyo kung matiri daw! Ni Dayan da ito'y! Apay ka dayan. Kasla mabutbutan ka mo't iti kasta langam. Nadamagyo ka din? Tiyan niya. Adun tinapan nagreklamo iti barangay. Gapoy ti food poisoning. Anya? Irekreklamo dati sopas ngayon luto tayo itay. Iso kano ti makagapo no apay an na food poison da. Simakit kano ti tiyanda. Idinalpas da akin nanti sopas aginatang da iti karinderyayo. Ay, awan basol ko iti dayta. Anya? Sika tinaglutaw. Iso asika nga raw ti agsungbat. Anya? Nalinis ak ngagluto. Amuyo da ita. Na kayo ti aking basol. Ngamin, agus usar kayo kadagiti expired apang Ricardo. Ay. Di nakman balbaliktadan si kadayan. Katpud no, mat saan ka di? Da kayo tipon kan makagapo da ito'y aparikot. Saan asya? Mari Elvira! Mari Elvira! Rumor ka dita! Ay nawaw, apay. Anya ti parikot mo, mari mabail. Sika ti parikot! Sika ti parikot may Elvira! Apay nga minaya. Isugayam anala ka dagiti lakaom. Ta expire dagiti usaram arikado dagiti lakaom. Ay. Di ka man nagsasaw iti kastamaray. Awan amok ka dagiti ibagbagam. Oh! Si Moko itayan ni Dayan. Inaklon na ti amin asika ti akin gapuanan ti food poisoning dito'y barangay tayaw. Sana pudno day tamabel. Anya? Dadadaulan naklal ni Dayan. Gaputak palpak ti ingkastana naglutaw. Anya? Iso ti makagapaw iti pan naka food poison yaw. Saan ka asya? Naimbag nga oras yun, Nana Elvira. Pulis. Kaya't na kayo nga imbitalin, iti presinto. Tapno maimbestigal ang tinapasamak a food poisoning anang tao kano iti kalindelyayo. Sige, sir. Kulong yun ay tababae.
Bakit ang ngawan konsensya na? Sigun iti balasang akadwayo iti kalenderya, ha, nana? Gumatgatang kayo kano kadagiti expelled alako. Nga isuti usalin nyo apang lekado kadagiti ilaklako yo. Husto akade, Nana Elvira. Ay, kwa. Husto akade. Uwan, sir. Ha! Apay nga alamidin nyo te kasta. Amo yung may amabalin ang makadadael iti salon at ti pandangan kadagiti expired. Ay, kwa, sir. Nalakang amin. Iso nga iso matigat-gatangag. Tano gumatangak iti baraw. Sigurado anang ina. Di kat maapektaran magtinegosyo. No kasta, napatpatiggal ti negosyo yo. Ngayon ti salon at ti kaadwan. Kasta ka di. Ay, saan mo't nga iti kasta, sir? Amuyo ka di, patong-patong akaso ti sangwen nyo. Kapu iti da ito nga idalamid yo. Anya? Ay sus, sigurado adakkel ti gastusin nyo. Ngamin, masapol abayadan nyo lang iti tao ana ospital. Gapu iti panakapudpuy sunda na awatam. Salado itan ti Elvira sa kalenderya. Kapu iti panaglabsyang na iti health and sanitation food safety laws iti pagilyan. Daita ti rumbang iti daita karinderya, sir. Gusto mo ta? Tapnawanan ti sabali pa yung mabiktima na. Wan nga rod manluloko day taabakat. Gunggunana. No imay ka ditoy, tapno umay naksingiran iti sweldo. Pasensyakan, ngam awan ti maitid ka. Amo mat anagsaran ti karinderya. Ilakok matentoy balay ka. Taiso ti pagbayad ka kadag iti customer an apektaran. Gapo iti inaramid ta. Ante, Ti matordong ka. Isaw ti pinagpiansa ta adwa. Inmayak, saan atap na umay agsingir? No di kat umayak agpakada, tagawid ako ni di probinsya me. Kasta ka day. No may papanmat iti sweldok, bayan yun day jay. Sana bali na diyo itad. Ay, pakawanan na kumadayan. Pati si ka, nairamraman iti kalukwan nga inaramid ka. Di kay madanagan, tanapakawan kayon, Auntie Elvira. Katsapay ko ma, tagbalin nga adal daytoy kada tayo. Puno gayam pa talaga ti kunkunada a karma. Nalabit aday tuyon ti karma, gapo iti nararamid ko kadag iti padak a tao. Awan matlaang serserbay dagiti naipundar ko. Tain-inot na matlaang anapukaw. Ti karinderya, ti urnong ko a kwarta. Kang runaan iti amin, ti balay ko. Ay, anya ka din da ito'y anapasama kanya. Diyos ko. Pakawanan na kuma. Pakawanan na kadagiti ado ang nagbasula. Pagbababawi ako dagiti saan anasayaan nga inararabit ko. Palimaws, apaw. Palimaws. Mangtad kayo man uray pangkaan ko laang. Maasyan kayo kumaitikas kanya. Palimaws. Mari Elvira, si kakadinday ta? Mare Mabel. Ay, uwan maray, siyak nga road. Isumat lagayam ang nagpukaw kayo ijay lugar tayaw. Taanda ka matindito'y nga agpalpalimaws. Nalabit aday tuyon ti karma kanya. Gapo kadagiti saan anasaya at nga inararamid ko, Mare. Pasensya ka na. Tamaysa ka kadagiti nairaman iti kalukwan nga aramid ko. Sapay ko mata mapakawanak, Mare Mabel. Ay na, awanan day jay, Mare. Lipatan tanti na palabas. Ay, gayam, amangan mo kayat mo ti sumurot kanya kay jay simbaan. Mabalinda ka atulungan ijay, Mare. Ha? Kasaritak dagiti maseknan ijay, tapno may paayanda ka iti tulong. Ay sige man nga ron, Mare.
Mayatak iti dayta. Ket itapay laeng agyaman ako. Kait, kumusta ka ngay mat dito'y simbaan, Mari Elvira? Nasaya at matmaray. Dakil tinaitulong ti simbaan kanya. Nang runa kada father, kan amin nun dagiti maset nandito'y. Malaksid nga addan trabaho. Adda pa yun pagnanaeda. Kat bigbigak nga utang ko ana imbag anakam amin da ito'y kan ka, Mari Mabel. Agyaman akunay. Tanusaan agapukan ka. Amangan no aging kaita. Kat adda akpay laeng iji kalsada ngagpalpalimos. Awan anyaman na, Maray. Tinapatag, addan pag naedam. Syakit di tirumbang nga agyaman kan ka. Gamen, kamaudyanan na, nakaamiris kamit laangan. Kang runaan ti amin, nagbalbaliw kan. Kitsapay ko maata di mon sublian ti made nga aramid mao, Maray. Saanon, Maray? Di akon aramidon. Gaputa pa ng luko day jay iti pada tao. Nagbabawi akon ti kasjay ngay aramid ko, Maray. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti banag nga amom apakaysagmakam iti udina. Ngamin, awan sansantuan ti karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti papanam, Tate Eddie. Sapay kasla na dagsan tabi nagkatyong, tana. Ijay sintraw, mapagkulang ila ko ti basit at prutas, kanatang nga inapit may. Kitaak man, tata. Ay, Ay, nawaw. Nagmamayat a prutas. Hmm. First class ko naman. Nugatangag da ito, sakmat ila ko. Hindi sigurado adakil ti tubok. Kasi manggi sa lumay, tapno saan nga isupay abagbagkatag. No kayat mo, gatangag amin da ito'y tata. No kayat mo, ha? Nasasayaan pa nila. Sana ko na mabanlaw ang mga ipaligay-ilay. Manungay ti pangilakom kadag ito'y tata. Siya mano ti presyo. No okay lang kada kayo, inton Sabadon ton nga alaan nyo ti bayad. Tapno mailakok pa, tata. Uy, awan ti pareko dito sa lumay. Agsubli aktulat ta. Ay nawaw, nagsubli ka ba't adagos di lakay? Sana ko na nagpasintro bakit. Nagilakwam nga iti prutas ken natin nga inapit talakay. Imbatik iti tirsina ni Salomay bakit. Apay mait, Katagan na ka no. Tapno saan tan ang mabambanog ngagpasintro. Aggastos na ba iti plitay? wen ba't kit di Ay binayadan na ka din. Saan pa'y bakit? Agsubli akto ka no intong Sabadaw. Ay nasayat ano kas talakay. Agapit tanto manen intun Sabadaw. Tapno adamanen itulod mo lakay. Ila ko na siguro, may. Sigurado daytan bakit. Ay nawa, nangalami ito prutas kan natin nga indisplem dito itersenam Salome. Pangalaak ko mangay, ginatang ko narding lakay. Saan ka mata nagpasintro? Ginatang ko kada Tata Eddie ken nana training. Sigurado ang mailakom dagito itinangina bakit.
Iso nga rod aginatang ko, tamok adakkel ti tubok, lakay. Manungay tinted mo abayad da kita. Saan ko pa'y nga inted ti bayad na? Inton Sabado pa'y, lakay. Ay nawaw, inutang mo pa yung gaya. Dakkel at tulong daytoy kada na training kan Tata Eddie, lakay. Saanin ang masapol nga agpasentro da? Isagana mo tibas na prutas kan natang nga inapit na training bakit. Agrubot ka ka din, lakay. Kalpasan ti panangan ta Isa ko ka di amin dayto, lakay. Mangibati ka iti abastuta Sige. Ilista mo lang dagiti naskin nagatagag. Tagumatang mo lang iti tirsina ni Salome. Asin, asukar, mantika, kantuyaw lang lakay. Dagita ti importante. Ilistam lang tabakay. Ang mumuto asawam, managlilipat. Ang mga no sa anak pa anak kaadayo kay nalipat akong. At titibayad ti prutas kan natin niyo, Tata Ede. At titilistaan. Inton Lunes tumanan nga itad ko tibayad ti kaitultulod yo, Tata. Okay lang, Salome. Ay, gumatang mama itilakaw. Ay, nawaw. Di na nadlaw akurang ti kwarta nga inyawat ko. Impulsa naman tinadagos. Sa bagay, nakapsot nga minin ti matana, talakay kat nga rod. Salome, okay ka kadilaay. Ape akas na ti isem mo. Oo, Tata. Okay, aklaan. Ay, anya nga minin ti gatangam, Tata Eddie. Kita ang latatoy inlista ni Nana matirinig. Ay, Daytoy laang, Tata. Wayne. Kitain nyo takwarta nga inyawat ko at Tata. Agraman talistaan. Amangan no adda ti matnagyaw. Wayne, imbulsa akong. Nangalak lang iti ibayad ko iti gatagag. Ah, sige, mabiit laang nga rod. Ta isupot ko ti gatgatangin nyaw, Tata. Daytoy laang ti bayad tinatengken prutas ta, di lakay. Di talaang matintid ni Salome. Manulaang ba't daytoy lakay? 2.5. Napuskol mati inyawat na itay bakay. Napuskol nga agpaysaw, nga masagsasa kagasot madlakay. Kita ang tilistahan bakit? Ang mga no talaga at 2,500 lang tibayad tila ako ta. 3,700 matitilistaan lakay. Di talaang mati inyawa na bakay. 200 lang mati inayak. Binilang mo ka da, idinyawa na kang ka. Saan ata nakapsot ti matak? Sa maisa, nagtalaga kan sa lumeg. Ang mga noadan at nagmuditadalan lakay. Ti panagkunakit safety matibulsak bakay. Uno saan? Ang mga no talaga akurang ti inyawat na kin ka. Mabi man lang tagsubliak. Ang mga no na nagngagpaisaw ti tadalan. Nay, Tata, adon sa mo sapsapulan. Jak amaw no. At dati natnag ko akwarta natin. Kwarta? Nagdapuak nga may nititirsina ni bagat mo itay. Inalak ti bayad ti prutas kin nating may ginatang na. Hindi nagawid ak. Binilang ni nanam ti kwarta. Kurang ka na. 3,700 tinaisurat itilistahan. Kurang iti 1,000 tinaiyawid ko a kwarta. Binilang yu ka di ti kwarta sakba pimanaw kayo ti tirsina, Tata. Saan ata nagtalaga mo itasawam nardeng? Day takit din, Tata. Saan tayong amo na sino tinagkurang? Tulungan kayo laangan amang sapol, Tata. Amangan no dalaan dita. Ay, nawaw. Apay anarabyan ka si Kanardeng. Asino tinangibaga nga agpakarabii ka? Tinulungak pa yung amin ni Tata Ede, Salome. Tinulungam jay lakay, kunam? Tinulungak amang sapol iti kwartada mapukpukaw. Hindi mi mabirukan. Ay, Kung gaya, apay at 3,700 lang tintid mo katakwada ba kay? Kat isumat ati presyo ti produkto da lakay. Ay nawa, nagngina tinangila ako. Ngam nababalaang ti pinagbayad mo. Kasta talaga ti agnegosyo lakay.
Diskarte ti kasapulam, tapno dakkel ti tubo. Ay, awan mon bakit? Amom alakay kin bakit di tao? Yung kastapay lang mo taramidong katakwada. Di ka di makarit na iti kaasi katakwada bakit? Ni, mayat matoy la akong aprutas kan na tang Mari Salome. Gumatang kan Mari Janice. Sa dino ngay tinagapon dagitoy, Mare. Lako da tata edi kan na training, Mare. Mayat man ta napanunot mo agatangan tila ako da. Una, ta i-retail ko mo dito tersenak, Mare. Isupay matatulong mo kadakwada. Ay, naku nampay, Mare. Kendakkel mo't ati tubok kadagita. Aya? Wen, bayadak iti 20 pesos per kilo kadakwada. Ilakok mat iti 40 pesos per kilo. O, didakkel ti tubok, Mare. Ay nawaw, dakkel mat ati tubom no kasta, Mare. Pinagdoblim ti bayad mo kadakwada. Kasta talaga ti ang negosyo, Mari Janice. Alaik man ti bayad tinatingkin prutas may Salome. Ay nawaw, apay nga ita kayo lang tata Ede. Inururay kayo idi Lunes. Ado nga minti pakakumikuman may. Isuadya ko na sa amo timbay. Awan ka din tila ko tata. Di ka matanang yag. Kwa Salome. Awan pa. Ay, ato itilistaan kan bayad ko tata. Inton sumaruno, mangyag kayon tumanan, Juan. Win, ano, adda ti maapit may. Salome. Dito lang ka ti bayad tinaudi nga intulod ka. Juan tata, mano akilo laang matday dyan. Oh, da kayo mati lumabas iti tersenak, Tata Eddie. Sa dino tinagapuan nyo, apa yan naliday kayo? Ititirsi natin kumarin Salome, Janice. Ah, nagsingir kayo siguro man ng tata. Apay ngay analiday kayo, mat. Una, tamanulaang matititid na bayad ti produkto may. Adayaw alangin ngi na ti bayad no ijasintro ti pangilakwan may. Kat no nangi na ti panangila ko na. Manulaang tinbayad na kada kayo. Iso amis mo tinangibaga. Kan nakita anangi na ti panangila ko na iti produkto yo, tata. Awan mo piman maramidan da tao, tanalpas mitay. Ay, no kayat yo, tata. Dito'y tersenak lang ti pangituludan niyo. Di bale, ta sa anak matakas ka ni Mari Salome. Di kay madanagan ta sa anak arupat kwarta. Kayat ko laang makatulong, tata. Agyaman ak Janice. Angam no kayat mat ni Nana training. Di umaylat ta display dito'y tersenak. Mabalin mat laang bantayan na no kayat na, tata. At least no dito'y, ado ti lumablabas. Sigurado maibos tila ko na, tata. Kasalitak to ni bakit ka. Sigurado nga manuho day day. Manulaang manantiin bayad ni Salome iti protas kanatang ngayon tulod ko iti tersina na training bakit. Ay, duamo tala nga kasta ti mapasamak. Intulod talat ako man ni Jesentro lakay. Nakasalitak ni Janice itay. Kanya kay timbaganakin ka. No kayat ka ka now, kat agi display talaang iti tersina na. Mabalin mo lang nga sikat yagbantay no kaya mo. Imbagana dayta. Wain bakay, saan mo kami na mabalin nga agi-display kay ti paraangan ta? Sino nga mo ti gumatak? Kasaritak tuman ni Janice. Ay, jak magabin ka ba ilan ti agisursor. Tanakapso mo to'y tumang kao. Jak ka ba ilan ti magna iti adayaw. Ay naagyaman ak launay. Tay manugot ka nga agi-display ak dito'y tersenam, Janice. Ay nawaw, awan anyaman na training. Pagayatak ti tumulong kada kayo. Abagan no aga pa kayo kundi kumarim asalumay. Do maamuan na anaka-display ak ditaw. Sapay ko na amang itulod kami manen iti tersenan ano agapit kamay. Ay bayam anana. Jak kanunungan ti kastang arami de ja tao. Saan mo't amabalin na luklukon na kayo latan? An-anusan ni Tata Eddie ti mang bagbagkat kadag iti produkto yo, ngam baratan na laang.
Ay awan isulaang ti umasenso no kastanana. Kasano kayo ngay mat? Ay na, pagyamanak iti Diyos, tanda pa'y laang dagiti tattao akasken ka dyanais. Amo na ti mangisakit iti pada na ataaw. Isumet lagayam nga awan apulos ti intulod ni Tata Eddie iti tersenak, Mari Janice. Dayjay ka di, Mare? Wen, pinalubusak nga agla ko ni Nana training dito itersenak. Imay iti may nga aldaw. Umay tumanan no makaapit da. Aga-agaw ka mata niya. Ay no, aga-agaw mo ta sasawa, Mare. Aga-agaw ka iti sukay, Mare. Ay, correction, Mare. Awan inagaw ko asukim. Tultulungak laeng, tanababalaunay iti pinangbayad mo iti produkto da, Mare. Saan lang asika ti mangmangan, Mare? Kat baybayadak mo ti alala kadakwada. Ti ibagam ket de, kayat mo met ida apagkwartaan. Wen, baybayadam nga agpaiso. Ngam husto ka de, ti ititid mo abayad. Ibirok da mo piman takas ka da tayo, mangmangan da mo Mare. And for your information, Mare, sa anak akaskin ka, at ilaang dakkel atubo ti adda iti panunot mo. Talaga amang ipaburak iti dara ti aramid day ta Janice. Anya ti basol ni kumari ma Janice? Aga-agaw lakay. Ni, saan ka mawatan bakit? Anya ti inagaw na ka? Amom ka de, pinalubusan na danana training nga agla ko iti tersena na. Kay, anya ti pagpungpung tuta. Nasayakit di tapno dakkel mo piman ti income da. No diretsyo nga ilako da kadag iti customer. Kan mayat iya paglakwan da bakit ato ti tao. Una, ng pangalaak mat nga rod iti ilako. Ay apo, day tatubom lang man ti pampanunutan. Ay, awanan Basol mo maglaang. Di mo mangamin pinanunot ti pagimbagan ti palamataw. Asino mo ti mayang agpaluko ngay man. Kaburak launay day ta Janice. Iso akanayon ti kontrabida iti biyag ko. Oh, di ka mat imay iti Domingo na training. Ay, wala. Tanakitak no kasano na kaako sila pan ni Kumarim Salome. Idi nakitanak dito'y tersenam Janice. Ay nawang, di yulatan ikaskaso ni Kumari Salome, Nana. Ay, higuraan na kapayki din, gapo kada kami. Bay aniyo tagumura, Nana. Awan matibasol tayo kankwana. Ay, basta, umay kayo lang agla ko dito'y tersenak, Nana. Open to'y tersenak para kada kayo. Anya di mang mangag ko? Amapan mo kano istoryaan ti may papan iti panaglako ni Nana training iti tersenak, Salome? Pudno mat, aglaklako ni Nana training iti tersenam. Ket awan ti business permit na. Ay no, pangaasim, Mare. Saan manan aday tak kinadakes mo ti ipakpakat mo? Agyaman kayo tawan ni Kapitan ije Barangay Hall idi napana. Saan kayo i-report? Agsardeng ka man, Mare Salome? Saan akanayon ti panaglako ni Nana training? Umaylaeng no agapit. Nalabas ka mat no kasta ti kapanunutan, Mare? Tasyak pa'y tinalabas ita? Ay nawaw. Ti kayat mo siguro kat si kalaang tagprogreso. Ay dakas ti kasta, Mare. Kitaam kat gapo iti kaiistoryam. Dito'y tersenak matan ti paggatangan dagiti sigud asukim. Saan laeng adanana training ti inagaw mo kanyak, Janice? Agraman da duma supplier kan customer ko. Ay, correction, Mare. Awan ti inagaw ko kun ka. Ti aramid mo mismo ti makagapo, no apay anapukaw ti panagtalagdakin ka. Ay, no! Ilakom iti 40 pesos, inton kwan, bayadam iti 20 pesos. Ay, awan malugi dagiti farmers tayo no kasta, Mare. Laglagi pa mga agpupuunan mo't dagita. Agsarden kan! Talagang agburburat ti narakken ka! Saan lang gaya madayta? Kurang sa matititid mo akwarta kadakwada. Tapay nga idi na minsan, kat ko na ni Nana training, akurang ti inyawid ni Tata Eddie akwarta. Basol ko pa'y nga rod ita. No siyak ti si Kamare, ay agbalbaliw kan.
Ang mga no di mo mo't mapupuutan kat day tapay ugalim ti pakabangkrapam. Laglagi pa mare. Naragsak ti ag negosyo na awan ti luklukwam a tao. Ay, nawaw! Saan laang kumaadakkel aganan siya ti adda iti panunot mo? Panunutam met ti masakbayan ti padam a tao. Takasken ka at kasapulan damet iti kwarta. Kang runaan iti amin, mayat ti taray ti negosyo no awan ti luklukwam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.